Ырасы набыр улугар анабыр алмастыра ағас акцияны опсыства көмөтүнен тағағы тағы бұлырыңғытағар кәме улаатын кемигер уыс олунан терділінне. Сейли анабыртын бейі корреспондент. Улуспутугар сайынгы өттүгер анабыр өрүхүнен тахагас мунутан 2 айга тердиллер. Улус жалтатын онна промышленный компаниясы биленнеринен бой ортотугар тын солталак тагастарбыт келбиттере. Алмазына бара карабылдарынан кими көмөтүнен киемит 500 тоннаны тагас орион таган жаны дөдөн таган алып болдук бутуна беги эйил бу тагас агалаанер уже Архангельсктан агалар схеман уже планын олорот. Ол курдук үрүн каяга карабыллар, же тутутун материалларын, коммунальный кахайстыва, от сетимин тагастарын, онна нехиленняга огро тахын, ахы үөлү кахайстыны табардары агаллылар. Саскалактын урбанит Марианна Корейкина табардарын көрөн билсен келле. Кыһыңгы солахалыннагына тейерди буландыр. Бытовой технику мы привезли особо самые необходимые холодильники, морозильники, стиральные, которые очень пользуются у нас здесь в Улусе спросом. Онтон бүгүндерге бегишеп арытыттан вертолетунан нехиленняга табайтин агаллылар. Григорьев Дмитрий Николаевич бригадирдах 5 номердах ыстада бегишеп арытыгар же кергенинен табай тетигер стихилактик үлелиллер. Улус программасынан ахы юли тахыга берлү качынан бу бүгүн вегечептен нехиленияга атыга эт килдер дибит. Нехиленияны этинен балыгынан ас үйрөттөн качыга беге кекебланар дахпыт окурдуга мендик кудуктагылар бар болоктара. Бу курдук улуспутугар ысылы торур. Жонологун уйгутун тупсарар сыллах сүрүн тагастарбыт этеңге телден келлилер. Гуннара Рохунская, Сергей Сраванская, Василий Николаев, Анабыр.